pleasure webare okubano herezi hanga agamushanju Ivan Nyasiga ndigo mazina ganje kandi ndikuhereza kuruga omururembo rukuru Kampala Uganda ninyenda nkuhamize omururembo Kampala harimu ekitwaita the new trade order ebyobushubuzi ebyihorere na munonga turi kuratira ekiragiro ekibasize kubani kitandika amajingo gakasheshe shamukaga eryanya kazoba kandi ninyenda nkuhamize akasheshe na nakuherizeho report ndi kore korembo nko kurwemerire bitu orwahati agakuruga omururembo Kampala ninyenda nkuhamize haroho abashubuzi ababire nibagurize bintu byabo hayihine mihanda tibabasize kubone bashemererwa abwe kikorweki beitu cyarebukaho bari kwata ebiribwa ningashi ebisesyambwa bari kubiteka rwagati y'Nkuuto unko muri ngo gumwe okukoreka ngu tibashemerirwe nankora ya KCCA yo kubabinga okuguriza misike y'emihanda icyo kikorwa cyabasa kubani kirebukaho omajingo gashamukaga kandi kunaba nintambuza maisho aha mu rurembo Kampala obunaba ndyaruguru yecyanga ecyada former shoprite omusite center narebaho some acts of corruption na munonga anshonga ya enforcement hine abantu abatashemire kuba baryanguto nkabatembeyi ningashi abakwa bazire ebintu atundu bare bari kutezaho okuguza za jumpers amashuka za piro beitu nabanindeba abakozi ba KCCA kuba ikabanta ababonyine ababazire tundubare n'imyenda yabo amushyegwe Nguuto babagurusya meisho kandi ecyaba kitashemeyire meaning that ejeje the new trade order eyibatekaho kutandika nerizoba omururembo Kampala yaba etakuratirwe no mukono omuhango kandi ogwachoma nebasa okuremesibwa enshonga ya corruption kandi orubozi orundo rukutambura aha omururembo Kampala nirukwata enshonga yabo abashubuzi na munonga ba vendors abaturani baguriza ahasi bani bagamba hina bagiga bombekire ebizimbe nyamuhango aha omururembo Kampala na munonga omubyanga ebyekisenyi ngu barabirira hasi babasa kubane bakoregana na KCCA okubabinga aha streets aho bari kugezaho kuguriza bakunde ba occupying ebye bizimbe ebisya ebyombekibwe omucyanga echa kisenyi hamwe nebyanga eberi omururembo Kampala nyamwinji haza bagamba abizimbe byombekibwe omururembo Kampala no bakubasha kubane babitahamu rent eryahiguru munonga ekizimbe ground floor nebakipangisa $8,000,000 rumemwe kandi upper floor ezahiguru nibazipangisa $5,000,000 kandi landlord nabana yenda sente ezo mwaka tarabyo kushashura okwezi kumwe kandi ekintu cyabasa kubone kibatezo umutwe kandi kitabashemeza nakake emyanya eyibabasa kubone bagamba ngu abatembeyi nababonyine abantu baguriza Nguuto abari gukora business ezitazimwe na zimwe ebyanga ningashi emyanya eyibaba kwatire omubutare obutari mwe na bumwe emyanya eri kwingana 2,520 nikigambwa agarugayo hati emidara tekweza omubutare obo basize kubane babatebekanisiza bakunde bagende batandike okorayo akasente akatari kamwe na kamwe oshanga KCCA nayo nebasa kubane rugayo ombwire bwa meisho eje basa kubane gamberaho abanya Uganda ahabwenki abatembeyi ababasa kubane basindika omumyanya iba basindikamu bari complaininga emyanya eteri kuheza twagenda anshonga endijo abatembeyi bane ba complaininga timu eyarugira kugenda okugamba na KCCA eri kugamba ngu niyo leadership y'abatembeyi abatembeyi bajejura bagamba abo nibaronde byabo tibarabasize okuba barateka meza ebiteka teko by'abatembeyi omururembo Kampala abagireyo tibakabaga batembeyi kandi tibaryaba batembeyi so baterero muranga Minsa Kabanda ogogwe niwe minister w'ururembo Kampala abweshonga zo kureba rwatebekana bari kumugamba abase kuba nagaruka meza abugabugane akakiko kabatembeyi haza kabase kubanika mugambira byenyine ebikwata abatembeyi twagumizamu tukareba of course enshonga zaba boda aba